الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, yüreklerden mescitke beýle bulagy. Iň zor niýamatlardan biri Allah Teala'nın bizge bergen, ol Allah Teala'ga işanýan ibadat kılaw. Hem Allah Teala'ga işangandan soň Allah Teala'ga dürüst ibadat kılaw üçin sebepler kılaw. Bigerek de ir kişilerge kagla. Mescitlerge ýerew, azan işitilhe mescitke baraw. Allah Teala'ga ibadat kılar üçin ýakynayar üçin. Çünki bul iň zor niýamatlardan biri. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin hadislerinde aýtganyny bilebiz. 7 kişini Allah Teala kıyamet gününde özünün arşynyň kulagi astynda bulartyny. Hem şol 7 kişilerden biri ul da bolha, kimniň ýüregi mescitke beýli bolha. Mescitten sykkas şol mescit turanda olaha. Ýamagat namazlaryna barha. Allah Teala'nın öýün boş itmeýim dip her wagtda şunda yntylyp durhaýyndy. Ol kişini Allah Teala kıyamet gününde özüniň arşynyň kulagi astynda bulardyny. Bu iň zor niýamatlardan biri. Ahiretde bola turgan. Hem şol wagtda Allah Teala aýtyp ötüp gitdi. İnnema ya'muru masajidallahi men amana billahi wal yawmil ahir. Asylykda mescitlerge kimler ýöredini? Kimler Allah Teala'ga şana hem kıyamet gününe, ahirgi günge şanosular dini. Namaz okusular, zekat berüsüler, Allah Teala'nın hak korkuman korkusular, asylykda olar mescitke ýöriler dini. Yürekleri mescitke beýle bola. Asylykda olar Allah Teala'nın yakın kuldary, toğra ýolga alıngan kişilerdir. Allah Teala tarafından. Bu Tevbe surasında 12-nji aýatda aýtyp gidildi. Hem şol wagtda fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulihim tijaratun wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salah. Allah Teala'nın öýlerinde adamlar aýtala. Allah Teala Allah'na o zikirler aýtala. Tesbihler aýtala. Hem de irteli kisli ol öýlerde Allah Teala'nın ýurtlarynda irder bola. Allah Teala'ga zikir kılawsy. Olardy haty uýtywda, dünýä işlerle, bir nemele bul işten kaldırmay. Bul wagtda ular zikirde bolalar. Namaz okylar, zekat bererler. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ular korkalardy. Kıyamet gününde ularning yürekleri özgerip goýulan. Allah Teala'ga korkkan halda oşo ýurtga ýöriler. Allah Teala ularning imanını nagtynysyn. Allah Teala barakat berýänysyn. Allah Teala kıyamet gününde haraw ýawap bolan wagtda haraw ýawaplara dogry berersin. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Allah Teala ularga ýakşy ýaza berýänysyn. Dogry ýaza berýänysyn. Tamam kotunan aklansın. Ulardyň izgi kılgan işlerini Allah Teala kabul etsin. Hem şol işlerini tagla goýtanynsyn, ejirlerini goýtanynsyn. Wallahu yarzuqu man yasha bi gayri hisab. Hem Allah Teala kimde teley berinde hisapsız rızıklandyrmandy. En-Nur surahı 38-nji 36-njy aýatlar. Hem ir kişinin ýüregi mescitke beýle bolha, ol azan işitken haýyn mescitke kele. Aşygyp kele. Çünki ol aňlay
Уның менән Аллаһ Тәала араһында бәйләнеш бар икән. Аллаһ Тәаланың йортына ынтыла. Һәм дә уны бында килеүдән бер нәмә лә тоткарламай. Мәсет Аллаһ Тәаланың йортына барудан бер нәмә лә тоткарламай. Шуңа күрә лә, ҡәрҙәштәр, был иң тәүҙә иҫкәртеү үҙем өсөн һәм үҙемдең ҡәрҙәштәр мосолмандар өсөн. Аллаһ Тәаланың йортон буш итмәйек, аҙан ишеткән һайын мәсеттәргә барайыҡ. Аллаһ Тәаланы ололайыҡ иртәле кисле, зикер ҡылайыҡ, Аллаһ Тәаланан ҡурҡайыҡ, Аллаһ Тәаләгә һыйынайыҡ. Әхирәт көнөнә, Аллаһ Тәалә алдына барған ваҡытта, Аллаһ Тәалә беҙҙе үҙенең яҡшы һәм еңел язаһына алһын тиеп, ожмахына индерһен тип доғалар ҡылайыҡ. Тамуҡ утынан һаҡлауын, ҡәбер ғазаптарынан һаҡлауын һорап ҡалайыҡ. Ысынлыҡта Аллаһ Тәалә ишетеүсе, доғаларға яуап биреүсе, рәхмәтле, мәрхәмәтле зат.